namkena kambe ka Master Xitsonga analyst ya na mntu of course takilo leyi kokwana Afrika leyi nga ta hi kha hi linka na hosi ngopfu Mr Post even then from there hi kha hi hundza hi kha hi ya ka psychology even then emakumu hi ta hi kha hi hetelela hi Ruza wa hi ngome switoko hi mpfhuka kokwana Afrika hi boha hi risimi ra dentera hi za hi va kahle hi za hi va kahle so a no hlamala ka since of course ra 23 ta October yi fika yi tsala post yo karhi I was like hi Master T hi mi vona ku moya u boya kwini man yi fika yi vekela image ya Mr Post even then yi fika yi tsala yi ku Mzaya i khomiwini tolo i be munhu tolo na sweswi wa ha ri xitokisini ku yimbelela swa vava va heta ku fona sweswi ta vuya and stuff like that of course I fika yi tsala swona kwalani kokwana Afrika I was like swa kokwana Afrika yi tlhe yi ku tolo I was like so obvious as a normal human being a ni ri karhi ni doubt swilo leswi kokwana Afrika yi nga swi tsalela because tani swilo swi tivaku kokwana Afrika i munhu loyi a nga batala ni so na ku swi tikombi na ku heyi u na problem yi kule kumba ngopfu sweswi ku ya hi leswi kokwana Afrika yi ehleketisaka xiswona and the stuff like that yona mhaka leyiwa so heyi so swilo swi tikomba ku swi prove ku kokwana Afrika yo ku teka ka ti-chance because same exact day swilo leswi phela ya ku swi posta ka sungula i swilo swa namuntlha same exact day yi tlheviwe hi one post hala na ka vhela loko Master T na update na swona ku hayi kokwana Afrika yo ku teka ka ti-chance la yi ve ku Mzaya i humile beli ya 5,000 ana amount yako yi tele ngopfu mna tele yi hume ni vhele swona ku a na proof ya swona but come on guys kokwana Afrika ni nyika 10% yo swilo leswi yi nga swi tsalanga ku ri ntiyiso 10 only 10% ni vona comment yin'wana la ya amukelana ku wena sale va ku bifa nhloko leyi i nga ku se yi famba hele ku yi tala ku rhoketela kokwana Afrika ni nge pfuli comment liya la maybe ni ta pfula leti u nga no swi tiva yi rhoketerini la ndzeni la so leswi of course yi nga vhela tsolo so yo ku hembeni kokwana Afrika and the post leyi phela yi trending leyi nga yi tsala vona ti-likes leti nga la 743 likes hayi bihe ti-likes to vonaka even then vhele khe hi vuya ka Psycho mi nga ma hleketa previously update ni khe hi kombisa ku hayi yi kombisa ku yi le ku yi vuya kambe tanihi sweswi swi ta ku yi tshama yi kha yi vuya psychology and stuff like that so ka sinto of course ra 23 ta October hayi fika yi postela clip ya yona laha yi nga trenda this time around and ku previously yi nga trenda ngensa hi nga update and stuff like that but hayi yi tlhe yi posta la yi nga ku trendeni swinene Psycho a hi voni ku ndlaka yi ngo ku hlekweni Psycho yi ngo ku trendeni manjheni lawa man Master T Cheers. Tipanzula. Mi vona ni vona ku liya hey Psycho hey mna ku mtindiro la vona look continue yes Psycho la na ku hey na ku yi power man njeni hambi swi tshame kha yi vuya hayi sweswi na ku yi vuya power man Psycho le yes
Ya yi le ku trending swinene, yi le ku trending. Ni vona na post yona yi ri busy swinene. Tanihi swilo mi swi vona loko hi cheka laha hansi yi na 50 shares, yi le ku xirheteliweni Psycho. This time around marketing yi le henhla swinene, yi le henhla swinene. Tanihi swilo mi swi twaku yi ta hi risimu ra sweswo tikwaito sweswiya level yaliya. Mara in overall I can see ku ri twala kahle. No ni nga tivi ku i era ya swona sweswiwani na, I'm just saying, but rona ha ri twala kahle rona in overall. Tanihi sweswi a yi kombiseni previously ku ri ya ta hi an international song, so swi loko yi vula rona ri Monate, I guess. Yeah. Se ha ku busy blind na ka comment section laha a va nga veri ku chinge veri ku va mintirhi ku hava, ni vona va nga na ti-reactions nyana laha. Okay, va nga vo hleka khazi na khazi a ku then loyi mbeni a hlava mi ta famba mi befiwa khazi na khazi mi lava yini la mara mi ta famba mi befiwa. Then V said you I blame bangi for this clip. Most deaf you psychology zamani ku maketa please. Pal man, psychology, don't listen to or entertain the negativity people throw your way. Keep knocking on every door. One day you will knock on the right one and the person behind it will open it for you. Remember Jack Ma was rejected from this. Oh, okay. How you a motivational post while pen? Okay. Okay, nice one. You should have done it a long time ago. Yeah, bah. So kuna the mixed opinions la. Don't can you check la? No prophet. You a few might not understand for now, but I see it with. And it suits your voice very well. Quite a genre. The comments they mixed la. So I read Master Terry. I don't think it's bad. I think it's good. I think it's good and stuff like that. And then I can't tell Rosa. Dimension are going, guys. Dimension are going. Because we're on a chicken or going, yes, not today, alien, I'm going, no shamalam, no sin check, a looks in figure in the video, cycle phone come so a new position. Shinga Shirkan man guessa. Last time I shared about 25 him to know Shinga Shirkan Mamma, more than the Cambilo, a guess I would know Shinga Shirkan Mamman. So you walloy, why is a boom! As you can see, congratulations to Rosa. I looked at YouTube, guys. YouTube, YouTube, I'm getting man. But this time around, this year. Aku ngena ku na metro va vona va kha va ngena la aku ngeni win this time around. I thought ku ngena mranga phanda ntsena, so I va ngeni na vona this time around na va Rosa, as you can see kwala na vo songo Mr Post na va ngeni for the first time ever. Ya lembe aku ngeni win leswi I think swi kombisa ku music wa yena se lu tlakukeni, ma streamele yena ma semele henhla swinene ku va hi kota ku va hi kha hi ngena rani xilo xi judge based on a certain period very so swi loko hi le ku streameni swinene relevance yi le henhla and stuff like that. So hi ta vula tani guys, mina ni ta tlhela ni congratulate na n'wina mi nga ku streameni swi kahle view ni yini nga ku streaming YouTube very ya Master T mavona hina va ti Android vana mhaka le so hi leswo hi ngo vheti tlhela ni le ka album yeah risimu ri mi rhandzaku se ri le ka 90,000 views as you can see kwalano mhana ri le ku tirheni swinene project yi tikomba yi kha yi tirha kahle swinene mara Black Myth ya nghena nkarhi mona yela mara so swi tikomba ku risimu leri vanhu vo tala ri mi tsakisaka leswi leri apologies for that it's a slip of a tongue mavona mhaka leyi so spoke ya mina ya kha ya nyana so how it number it's fine hi kha yi tirha kahle Lemons okay leswi swi nga tshamisa swona la and stuff like that. So ta vula tani ku congratulations to him literally so xo n'wi tlakusa xikwembu a yi tirheni and overall swi kahle swilo hi leswo loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe yesterday wa mi nga yimelangi lembe ri hela bro hi ku vanhu van'wana va endle hi nkarhi wa n'wina swilo veri muti boya na mahika loko a swi hlaya kahle hitsongo va mani yi va yi kha yi beriwa yini muti ya kona
yi beriwa yini muti ya kona that's why loko n'wina mi ya hijeka swilo a mi swi tivi no muti yi beriwa yini mani dyi muti ke a hi leyi phosa ya vutsonsi swo hanya bro mi ri muti yi biwa yi ri na a ni dyi me hi muti ni yi bela yini